Maafitha a borithi kuma kaunti ya Machakos matongoretio ni commissioner wa kaunti yo Esther Maina marokire kuoha thabari nginyagia mukawa-ini wa Manzoni na ni thutha wa gukunyirwo ati kuri gikundi kia andu ethi kironekana gikigomana mukawa-ini ucio. Hindi ya frigisheni no andu ethi matanyihire 700 ni mahithukirwo mukawa-ini ucio gukirikana maragomanitio ni kambuni imwe kuria mwene mukawa uyu o hamwe na mutongoria wa andu aya ethi maikirio ngono na ihitia ria kwagarara watho wa thirikari undu uria ucungirire mukawa uyu hingwo kwa ihinda ricoikaine. Kama kaunti tumekuwa saizi hatuna even one case ya corona, lakini sasa tukianza kongamano kama hizi sitakuwa naye. Tutaruhusu hoteli yote ilete ujeuri hapa, iwe ni hoteli ya nani ama nani ndio mwenye hoteli. It is not business as usual in the country, hata nyinyi mnaelewa hivyo. Saizi ni wakati wa kuangalia afya ya kila mtu. Hata vile mmekaa hapa, mmekaa mtu mmoja akiwa bali na mwingine kwa sababu ya ile hali ambayo iko katika hii nchi. Kwa hivyo hoteli kuassume hata kama iko na bed capacity hata kama iko na eka 5 ama iko na eka 10, hatutaruhusu kongamano yote katika mahoteli. Na kwa kaunti ya Elgeyo Marakwet ateng'eri 12 ni maikitio ngono gukerekana 10 ya kuma guku bururi-ini na 2 ya kuma mabururi mangĩ na ni thutha wa kuithukirwo ni maabitha a ugima wa mwiri magitabania mehariria ma mahenya mari ikundi-ini undu uria ni mugaru na watho wa thirikari uria uriti andu matigakuhaniririe niguo gwithema na gutamba kwa homa ya COVID-19. Kemea kabisa huyu mwenye anasimamia forest station na anatuchukulia hatua kabisa kwa sababu hili jambo ambalo linahatarisha maisha ya watu na ni jambo ambalo hatukutarajia ofisa wa serikali afanye jambo kama hili, kuleta watu kwa mkusanyiko, watu wengi, more than 50, about 100 people, kwa jambo ambalo linahatarisha maisha ya watu na ni mtu mwenye anajua nini ambacho kinatakana kifanyike saizi. Tukirekereria kaunti-ini ya Naikuru, maabitha a ugima wa mwiri makenyitania na borithi ni matafanirie mihango ya guthima urugari wa mwiri wa andu aria makuthagira barabara ya Nairobi guthi Naikuru itemi-ini ria gutigira gutiri mundu urauma Nairobi na guthi icagi-ini ari na homa ya COVID-19. Twi haha ni undu wa gwika kindu gitagwo primary screening ya guthima abiria temperature na kunoti namba cia ngari nigetha in case tungigia na case hihi mundu akiuma Nairobi to turerirwo riu ni local transmission na andu makerwo ni minister itu matie kuma Nairobi guthie up country na ino noyo farere aingi muno mageraga magithie up country. Imihango ithire na mbere kwa ihinda kuri iguru ria guthima urugari wa athi oho maabitha ya maguthurima kana sanitizer iria irahuthirwo ni ngari cia ukui wa muingi ni ikinyanirie ikiro iria ciendekithitio. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.